gede lala gedaya. Neng Jihan sayang Aji Boy Sri Pro HD Yunada Putra Official yang punya lagu Semangga. Anak-anak katakanlah singkat sayang. Anak-anak kalung hitam sayang yang punya wilayah. Anak-anak kalung hitam, anak-anak kalung hitam. Menurut sensasi bagian terkenal diri yang jadi viral terkenal gaya arti. Anak-anak kalung hitam, anak-anak kalung hitam, anak-anak kalung hitam sayang, anak-anak kalung hitam, anak-anak kalung hitam, anak-anak kalung hitam sayang, anak-anak kalung hitam. Terima kasih. Lala gedaya joget sing digelemi, rasane asik tegang beli mari-mari. Anak-anak kalung hitam setia ana maning kelakuan pemuda yang joget lala gedaya sambil ngerungu musik apa macam ning panggung sing penting joget lala gedaya. Anak-anak kalung hitam spesial serobongan dan bagi mas anak-anak Ajihan, Ajihan, Ajihan sayang, Ajihan tiga, Ajihan, Ajihan sayang, Ajihan, Ajihan sayang, Ajihan, 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 Ajihan sayang. Lurus sensasi bagian terkenal diri yang jadi viral terkenal kaya arti. Ajihan sayang, lala gedaya joget sing digelemi, rasane asik tegang beli mari-mari. Setia cari wong jaman edan ake kelakuan sing dimancing akal. Asal dewe ke senang, asal dewe ke bunga, bagian ajan wong arep ngomong apa. Ajihan spesial masih anak-anak kalong. Dede Lisa, lurus sensasi bagian terkenal diri yang jadi viral terkenal kaya artis. Lala gedaya joget sing digelemi, rasane asik tegang beli mari-mari. Mak Tata Sakia cari wong jaman edan akeh kelakuan sing beli mancing akal.
kasih banyak